Тогорочний лауреат оглядного припознання Славой Хаджич, котре Pokrajinski javni servis dodzeljuje za vkupnu robotu u oblasti filmskого, medijskого i obrazovnog rukopisu i doprinošenja kulturi, to Nikola Sekerić, profesor na Novosadskej akademiji umetnostov i dlugoročni znimatelj na televiziji Vojvodini. Medzi 28 dobitnikami ročnej nagradi i novinare programi na ruskim jaziku Radio Novого Sadu Vira Djan i Janko Homa. Uručujući nagradi i vinčujući šitskim robotnikom RTV-a juvilej, generalni direktor Miodrag Koprivica vyznačil, že še naša medijska hiža vyborela za status u informativnej zajednici njeljem u Srbiji, ali i u Srednjej Evropi i že jej obovjazka i nadalje informovac, edukovac i zabavic ľudzoch na šitskih jazikoh. On dodal, že prešlo skoro 35 roki, jak nacionalni zajednici zdobuli pravo sami ušorjovac programi na svojih jazikoh, a njeljem prekladac visti, jak u dejednih evropskih žemoh. Šitsko toto treba, že bi predlužali i novi generaciji robotnikov RTV-a, co im budze omožljivene zo stvorenjem uslovijoh za robotu u novim budinku javne i medijske ustanovi, vybudovanoho zo sredstvami hraždanog z budžetu, vyznačal Koprivica.